nirwo kwawe ni munini wawe Professor Kithure Kindiki arakuwa ne bedrite bari na ngwataniro na kinya kuritaniria ngwe bare kintu kimwe kulukiri rais na wete katika itaka kulinga siasa hendo ni kaita kakurita ngwe mwandiki wetu wa Nteto kuma milio ya Igembe mukiri wa Nkonja katwambiriria na riboti 1:30 ni mutongoria wa Nthiguru Rais William Ruto akinyete Nterese Murera Meru National Park ira akiaria na wete atiwe bawatanirete na munini oke bakethea baike Kenya na mbere na kureta maendeleo nkabo nontu ni mtu bakuibanwa na bawetaniria bweya. Sisi ni wa Meru na mimi nikiwa kiongozi wa Meru Mporo Mtwabori nasema kwamba wewe ni mmoja ambaye umekumbuka wa Meru. Eti ya kwamba kutoka 1960 hatujawahi kupata naibu wa rais na wakati huu tumepata naibu wa rais, mheshimiwa rais, sisi tuko tayari kufa na wewe. Anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Ni mnanielewa? Yes. Ananisaidia kusukuma hii gurudumu. Mumemuona sehemu mbalimbali akisukuma gurudumu ya Kenya. I am very proud that I have a deputy who understands government. Tirani sio mtu ya asira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa. Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. Riu ende na wete thai tekaitaka siasa na baraba kuringa siasa kabombe kwithira bakebela nontu antu ba Kenya biraba kwenda bo siasa ende ne wete na mbere. Hivyo yule mwingine asema kwamba kuna chama, ile chama yake sisi wametosema kwamba ni kama kuruka makoyo unakanyanga mtu bila bingi teko na kuua. Ikiwa katikati. Ama nyinyi mnataka tuendelee siasa mfululizo? Sasa tuendelee siasa mfululizo? Na mimi nataka niwaeleze. Kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio kiongozi wa taifa hii kwa sasa. Na majukumu yangu ni mawili. Ya kwanza ni kuunganisha wananchi wote wa Kenya. Kuondoa chuki, ukabila, kisirani, mambo ya chuki. Hiyo ndio kazi yangu ya kuhakikisha kwamba tunawaunganisha Wakenya wote. Keripotera Meru TV kuma Murera National Park Igembe Central mbeta mukiri Nkonja. Iboya sana mukiri Nkonja nontu bari botu na njira enkinyaniru na Bishop Mwadi Kanugu rokuromba iteke MCA wandine ya Chiakarigana sietetiate akaidula siasa baraba kwa kari mawirane ya urongo arwete akariba Chiakariga barienda atungoria bari na weti na mbere Mwadi hariteja ari thokone yankanga nara hawekaira gita Mwandikwetu wa Nteto Ndagera Waiguna na kulikithia. Kari na tori mona biashara kuma market yang kangerere kamarandi wandia Chiakariga batire tage keno kyao kumanena kogunekana getakera kaba murekagera kagita karabendere na biashara cheo kuma kereni korase Mwadi na rengeria gesiasa kemenyekana Takanugu kagita kara twena mucemani agankanga totito kuthiagira mwinduni tugucokia nkatho muno nkoroki no ntwabura Mwadi atorothera mantu mega utotie stima lakini yentokera tokana totiwa ntu bankanga iye tata yake na totikoria mbia cha mtu kila tokwana tuna maendeleo makorola na kuuga tie wamba tikole mbia kwa kwa ikwendia tokanda ginto byato to free na totokudoka nonto mundora okrogera kama tamamba unamuona noko muona kwa ndena mama ingena kankauga Mwadi akiro mbele achoke ekira goke kanjoke akorogerwe kaira uteje Kanugu miago ya ngai mutingo tikawa tono ko jirani nonto tuone maendeleo mbele kumande no mbira totona mwanki toye kaire nkangane mbeto na mutwa charerwa na togano ikerero kera Bishop etegeta karibaba kumane na mathena marabethere tabage korokera marketini no mamwe mari kuinga biashara kure hona kwethera gotiena security koana kumane na mwindi orora romerete bantoga narabwa kathoka kwenda kugetata ukora mete no kona nareranda jire madiko niara
ngetethia gikundi ndacoka ndatethia muciore buje bwanda arothire bwambera nkanga etiegeta indegirwe nkoro yakwa nae mono mianka 20 ekoroba nkanga aruaje na araje na thoni bagikaraga mwinduni na mpanda athanete mianka 15 njawa murandi athane 5 na ongea athana nkanga kari watae ndauga kamba mberie go change nkanga mbere ntweka mheshimiwa wachakariga wona Gamothia kere no gitana kwenda kugarura ciatho cia wandi Chakariga na muno moroto wa keru kwingatia ciaca bara bakurongwa wandini ino na no tutorutania antu betu baciaca nae bakaya bagatubanga batura tukabwa na tio turio bakathi bagakuruka bakaura ndienda guchenchia ciaca cia Chakariga ward mbere tuthithara kerengi mbekira ciaca cia kwamba kurutha ndiruo karomba kura amen bukwenda kwithwa ukariu no tinkwenda kwingata rongo ba ciaca cia Kariga ward bathi bagachwe guntu wa kurongwaga Mangkanga Wandia Chakariga chiko munge kathara kankiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Weguna na seneta wa Meru Kadhuri Murungi na witaeta na mbere kwa riria na nikenda batato nyikiri utumiri bonda wa Siambogita okaiteno kauna wita aeta na mbere kudetera mirandi ya witi na mbere kauntini ya Meru kulukina rombete kinya barabara cia Southiment wikirwa lami abato kumenyethoni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma tugachumia to support talent na tuirana beto batigana na demandao ya kulevya batigana na nchobi batigana na bangi batigana na mantu jange jaraja tuma maisha jao jaduka tuena ala thirikari nene we have also responsibility ya kuhakikisha na hapo kuona munapata maendeleo si ni kweli mulipiga kula mingi ya national government ya William Ruto na Profesa Kindiki naye pia kwa kula lakini pia yako nabo ilazima batuitira ngoge yeto na bagatuitira ngoge bale getene ndiacha kionyo na harua inkwenda barabara ya kuma kionyo ara factory ikinywa Kanyakine no tutwina endikuote njero ya Bogeta sub county sini kweli ibo kwenda ramye wekinya Kanyakine nekenda muntu makionyo acha weteta Kanyakine utabati kweta nkobo leweta Kanyakine kenda wona unduma kire DCC so ilazima barabara eu ekirorami na mekanyakine nekenda ntuba Abogeta West bombo connect ya DCC ale moja kwa moja watiga ng'ombe wekirete ria ukogeanga ugatethwa no kwa sub county ugachoka ke ng'ombe yai ya ku haraka kanduthi gakena maraka ndaika ithano kagaitia kairi nikenda babwe na bwe bomba kuona service gakwina abwe ibo kwa na mantu ya jau bwenda ramye wekirwa ibo no ntokurira twaringire 400,000 irando rieto ira kurire anko ire ankoro cia 2022 iwicho tukuromba itutethie tuonera miaka Kanyakine wita kionyo wita Kanyakine yume Kanyakine ite mitungo na mantu jange ja maingi enge kweri kuma Kinoro eje gaturi eje kionyo na egwatane na yume kaire Kinoro eje gaturi ite gandene ichoke na mekaire egwatane Kanyakine nikenda ntu betu bakara sawa na tutana mbere na Nteto cietu munini wa mutongeri wa kiama KNC Honorable Margaret Maiti Ntongai na amenerete miario ya MC wa Koloto Zipora Kinya irararitirwa na kuwa Meru iriontakene ara Ntongai wete Meru itikwenda ndwarengi nontuniti nyuma kiwiti na mbere wandiki wetu wa Nteto murithi waba no winasio Munini wa mutongeria wa kiama kia ANC ndene ya Kenya ureuyikine ya Margaret Ntongai na alikitie kumeneria na gukuthuranga miario nominated MCA ureuyikine ya CDK miario iria ariti kiumia kithiru riria alikitie kuga ati Meru bandu turiontakene
na ndi Margaret Nukai yaugite gutinta kene tuli CDK no rinta kene. My friend is CDK. Kindly. Kwani komanya, you are a woman like me. You are a woman of Meru. You are Linda. Ndenda owe CDK. Or the oversight. Or na makosa in your capacity. Ore deputy majority leader. Kana kamitiro karande. Bwa karande boka discuss. Bwa soka boka wata nampala bo eto ofisi nengavana. Bwa karande ofisi nendene boka discuss. Boka disangiri tuangiri. Kenda tumba wa Kamiru. Ntungai akiaria amwe na atongeria wangi bekuru rutene rurwa Igembe augite thirikari ya Meru County tongeretwe ni twithinkia ni rungamite bwega na ni gwitana ngugi kitango bwega ararikitie kuga ni bati kuhewa kanya ikarita ngugi yayo. Miaka tieriele kana nya less than 2 years itolele te botoritera ngwe toto expect indwa renge and we don't want it toto mienda torenda bokarande as brothers and sisters as leaders boirana ketha ne ako board itakuthithio ketha revenue board itakuthithio ketha all that but toto kwanda komenya ntonya bwatwera batu na toto kathithia we are just people on the ground kato bola itheretie toto kwenda buku mwendra na renge toto kwenda kwerwangania na kuthukia kuthukia mu correct with love kenda tumbotethia Meru nto kwenda kuona Meru ikura miaka eti ito kwenda kuona ngwento ethingia miaka eti Madam CDK rwari ruroraririe ituronere rwari ruru kambiririe kwiya ringi Meru County iyaka tukwenda gucoka ndwene ringi indi batu tukarie kuru ba Igembe South itukuromba in case gukethera kwinontu itawone ngavana itawone barabo bateri kwaranie na bombere uturia nteto ruwone cia gutwira no kuona Meru twintakene ringi orira batu turi ekuru tukulaithiri tukona kwina peace tukona ngavana ora twinwe kuma ngavana arayukie gite ituonete agitirimana na antu mwanya na ate kumakania barabara supporters bake na batari supporters bake ate na mwana wanda no mongo bonde na bekite methene mwe kinya bara competitors bake na kumenya sure bake ya kunganganira na bo gite ki 2027 ituonete karande na bo methene kuka tukuromba tafadhali batu Meru tutekuwa yentakene itoriwa Meru ndetete boya na twina wirigiro bo maendeleo ya maingi maturene yetu nkiweta ward irambumite ndene ya Thirugaiti ward ngavana wetu itukaribisha kuna Nandi Margaret Ntungai na alikitie kuria CDK ambe athugani bwega mbere aita miario yawe nontu bakwithirwa Meru tutitiari gucoka mathindene ya matata kaire na nkucanio itina kajiragi na nkucanio itina gitumi nabo anjererio pinpointana haters benu bari kumakianine pathangalania Meru nyote pisi ketherereo so katukuromba ndio umwe wa ekuru na nebuo ntuture katuye twebatale anto batethwana ndairia mantu umwe tuye tuwe kindly we need peace itukwenda kuona bo watene ora bura watene kenda tumboketha matunda ni thirikari ya Mutuma ngavana Mutuma is handle meriele atari ya ofisine mbwe nyaka urwa kona cionthe atiwa akarua ya kuendelea within few days atemenya yonthe yara menyete ya makai na yara bo mwikiria na ikirwa ni executive wao madam with your team na other MCAs honorable members please tokarura kiani kenge kiandwa Meru tokatora tothithia to create tag of wars to create unnecessary competitions unnecessary talks twanjiriria andwa no ntorende batu Meru tunyuma kuringa nora bukua nora kukari nora kukari Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe mawa akariba Isiolo hamwe na barabara taira iyo tebe mwingi kaunti ni basi umiritie na mudhuro yumnene kumeneria taikuni mwere yukite barabara na kumiedia kiwanja untobodhinitia kariba nteruno ntu bate kumba kulitangu Isio boya nendeni bakoromba ngavana wa Isiolo kubono kena mpwe
Atheteri a cia muingi kaunti ya Isiolo ni baciumiritie na kumeneria mwitongo mora wijite na kwiria barabara ira biashara bakulukira betete nguine cio untu bakua biashara baibaingite ngui cio kwa kaita riu. Since childhood yangu nilikuwa napitaga hapa saizi tuko Abera Ward. Hii ni supermarket on my left 101. This building ni plot ya mzee anaitwa Abdi Gamadit. This is a corridor. It is a public road. But what I fail to understand, kuna mtu saizi amefunga hapa. Hapo nyuma ameweka mabati na huko mbele ameweka mabati. Kutoka childhood yetu sisi tulikuwa tunapita hapa. This is a public road. So one funny thing, tunashangaa na ni kitu ya kushangilia na ni ya kushangaa. Mtu anafunga hapa akisema ati hapa ni ardhi, ni ploti. Anataka kufunga. On behalf of our services and businesses, there's a person who came and encroached this area. Akakuja na surveyor, akafence. The way you can see it, it is fenced. Amefence na akisema ni yake. He has encroached, and this is against the rule of law because it's a public road and it should come with a legal document to show that this property belongs to him. But there is no way this property it says because this is a county property. Isiolo county property. Hapa kuna mtu amekuja na surveyor wake. Na hapa ni barabara. Na kuna wasichana wetu wadada zetu hapa wamejituma kimaisha, wamefungua biashara hapa na wamefungiwa biashara hapa. Na walikuwa wanaendelea vizuri. Hapa paka gari ilikuwa inapita. Tumekuwa tukicheza hapa Kariokoo tangu utotoni wetu. Hapa ilikuwa barabara, ni access road, ni njia fupi ya kwenda kotini na ni njia fupi ya watu kutoka county council huko juu kukuja kuingia town. Kitu ya kwanza tunataka kujua ni ofisa mgani kwa hiyo department ya lands mwenye alidhibitisha akapeana barua ya ardhi kwanza. Huyo lazima achukuliwe action. Na rero mbare ore mpwekere thirikari ya kaunti ya Isiolo ni utiela ni ukumela ne karita mabati yara yairiete barabara-ene ye amwe na kuyukiria talere kiwatho antu baraba kweria kuoya intobia mwingi. We are appealing to all government entities from lands to DC. Na riboti ya mwendo laiboni yetu kira katanta kiri nteto sietu kadho si mwanya kiri para bonde bombo kinyanivya nteto Meru TV muthenya kakwendera kaita kadhongi kaujori ni thari mobia urungu mweninya bitawa tiri mbabu.